Pomaže Bog, dragi prijatelji, braćo i sestre, i svi vi kojima je istinska sudbina naše otadžbine na srcu. Živimo u vremenu koje od svakog savesnog čoveka zahteva maksimalnu duhovnu budnost i moralnu postojanost. Svakodnevno smo svedoci brzih i često agresivnih promjena koje zapljuskuju ceo svet, pa samim tim i našu voljenu Srbiju. Te promjene, koje nam se neretko plasiraju pod maskom progresa i neizbežnih globalnih trendova, zapravo pokušavaju da iz korena redefinišu sve ono što je čovečanstvo vekovima smatralo svetim, prirodnim, moralnim i neupitnim. Pred nama se, kao pred narodom sa dubokim istorijskim korenima, postavlja ključno pitanje našeg opstanka. Na kakvim temeljima mi želimo da gradimo našu kuću i kakvu Srbiju želimo da ostavimo našim potomcima? Da li ćemo pokleknuti pred prolaznim ideološkim trendovima koji nam se nameću spolja ili ćemo ostati verni večnim, proverenim, hrišćanskim i porodičnim vrednostima koje su nas održale kroz najveća istorijska iskušenja i stradanja? Danas želim da potpuno smireno, argumentovano i bez ijedne trunke mržnje, ali sa nepokolebljivim uverenjem hrišćanina i patriote, razgovaram sa vama o važnosti očuvanja tradicije, odbrani porodice i društvenim fenomenima poput LGBT parade, za koju duboko verujem da joj nije mesto na ulicama naše zemlje. Da bismo uopšte mogli da razumemo našu sadašnjost i znali kako da upravljamo našom budućnošću, moramo stalno imati na umu ko smo, odakle dolazimo i šta nas čini onim što jesmo. Srpski identitet nije nastao juče, niti je plod političkih kompromisa modernog doba i ideoloških eksperimenata u kabinetima. Naš identitet je kovan kroz vekove, kaljen u vatrama istorijskih iskušenja, a njegova neuništiva kičma jeste Srpska pravoslavna crkva i svetosavski etos. Kada kroz mračne vekove ropstva nismo imali sopstvenu državu, vojsku ni institucije, mi nismo nestali sa istorijske scene. Opstali smo zato što smo imali živu veru, crkvu koja nas je sabirala, krsnu slavu koja nas je podsjećala na naše nebeske zaštitnike i porodično ognjište koje je bilo tvrđava morala i solidarnosti. Naši sveti preci su preživjeli i pobedili ne zato što su posjedovali materijalno bogatstvo, već zato što su imali jasnu duhovnu vertikalu, svest o Kosovskom zavetu i duboko osjećanje odgovornosti pred Bogom i pred potomstvom. Hrišćanske vrednosti su nas naučile da sloboda nije anarhija i pravo da činimo šta god nam padne na pamet, već da je istinska sloboda zapravo odgovornost da izaberemo ono što je dobro, čestito, pravedno i plemenito. Kada danas sa konzervativnih i patriotskih pozicija branimo ove vrednosti, mi ne zagovaramo nikakvu izolaciju niti nazadnost, već prosto tražimo legitimno pravo da ostanemo verni svom sopstvenom kulturnom i duhovnom kodu koji nas definiše kao narod. Danas se naša otadžbina nalazi pred strašnim izazovom koji ne koristi oružje, ali odnosi stotine hiljada života, a to je demografski slom ili bela kuga. Zvanični statistički podaci sa posljednjih popisa su alarmantni i opominju nas jasnije od bilo kakvih političkih govora. Srbija se ubrzano smanjuje, naša sela i gradovi ostaju pusti, a prosečna starost našeg stanovništva raste iz godine u godinu. Stopa fertiliteta u našoj zemlji već duže vreme iznosi oko 1,5 dece po ženi, dok je za prostu reprodukciju naroda, za naš goli biološki opstanak na ovim prostorima, neophodno da ta stopa bude najmanje 2,1. Mi se nalazimo u stanju najviše demografske uzbune. U ovakvom trenutku, apsolutni i bezuslovni prioritet svake državne strategije mora biti maksimalna podrška tradicionalnoj porodici koju čine otac, majka i deca. Sociolozi i konzervativni mislioci s pravom naglašavaju da moderno globalističko društvo svesno promoviše radikalni individualizam i stav da su brak i deca teret koji ugrožava ličnu udobnost. Kada se u takvu atmosferu unesu ideologije koje dodatno relativizuju pojam pola, braka i roditeljstva, mi svesno srljamo u sopstvenu propast. Nama u javnom prostoru
Nisu potrebne manifestacije koje reklamiraju alternativne stilove života, koji ne doprinose produžetku ljudske vrste, već nam je preko potrebna obnova zdravog porodičnog kulta. Umjesto toga, pažnju moramo usmeriti na masovne javne manifestacije koje slave život i radost rađanja. Primjeri poput porodičnih šetnji koje se organizuju u Beogradu i drugim našim gradovima ili slični pokreti u hrišćanskim zemljama Europe jasno pokazuju kako se na dostojanstven način u javnosti promovišu roditeljstvo, majčinstvo i svetost detinjstva. Upravo u kontekstu ove sudbinske borbe za očuvanje našeg biološkog i duhovnog supstrata, moramo se potpuno otvoreno osvrnuti na održavanje takozvanih LGBT parada na ulicama našeg glavnog grada. Kao pravoslavni hrišćanin i srpski patriota, smatram da je moja moralna dužnost da jasno kažem da ovim manifestacijama nije mesto u javnom prostoru Srbije. Želim da ovaj stav obrazložim detaljno i argumentovano, jer hrišćanska vera nas uči da volimo svakog čoveka kao ikonu Božiju, ali nas također obavezuje da svedočimo istinu i da se suprotstavimo ideologijama koje smatramo štetnim za duhovno zdravlje naše zajednice. Prvi i osnovni argument protiv ovih parada jeste činjenica da se ovdje uopšte ne radi o borbi za elementarna ljudska prava, kako to njihovi organizatori pokušavaju da prikažu u javnosti. Srbija je savremena, pravno uređena država u kojoj su ustavom i zakonima garantovana jednaka prava i lična bezbednost svih njenih građana, bez obzira na njihovu privatnu orijentaciju. Niko u našoj zemlji ne ulazi u nečiju privatnost, niti iko ima pravo da ugrožava ono što punoletni ljudi rade u svoja 4 zida. Međutim, ulična parada nije privatna stvar, to je izrazito politički i agresivan čin u javnom prostoru. Ona predstavlja pokušaj nasilnog nametanja jedne specifične ideologije sa jasnim ciljem da se korenito promene društvene norme, redefiniše zakonska institucija braka i sruši tradicionalni koncept porodice. To nije borba protiv diskriminacije, već pokušaj da se manjinski pogled na svet proglasi za jedinu dopuštenu istinu kojoj celo društvo mora da se pokori. Drugi ključni argument odnosi se na duboki, nepremostivi, kulturološki, istorijski i verski nesklad ove manifestacije sa ogromnom većinom naroda koji živi u Srbiji. Preko 80% našeg stanovništva se na zvaničnim popisima izjašnjava kao pravoslavni hrišćani, dok značajan procenat čine i vernici islamske zajednice. Za sve nas, brak je sveta tajna, jedinstvena zajednica muškarca i žene, blagoslovena od Boga sa ciljem rađanja novog života, a porodica je domaća crkva. Izvođenje manifestacija koje neretko karakterišu provokativni kostimi, parodiranje hrišćanskih simbola i otvoreno ruganje tradicionalnom moralu predstavlja svesno i grubo vređanje najdubljih osjećanja većinskog naroda. Ako se u modernom svetu toliko insistira na poštovanju prava manjina, kako je moguće da se u srcu Srbije tako bezobzirno ignorišu, gaze i ismevaju tradicija, kultura i vera većine? Istinska demokratija ne može i ne sme da bude tiranija manjine nad većinom, niti sloboda govora može da podrazumeva pravo da se slobodno ponižava ono što je za jedno društvo sveto i fundamentalno. Treći, i za nas najvažniji razlog za odlučno protivljenje ovim paradama jeste opravdana zabrinutost za vaspitanje naše dece i očuvanje našeg obrazovnog sistema. Iskustva mnogih zapadnih zemalja nam kristalno jasno pokazuju da se ova ideološka ofanziva nikada ne zaustavlja na jednoj uličnoj šetnji godišnje. Parada je samo ulazna kapija za uvođenje takozvane rodne ideologije u vrtiće, osnovne i srednje škole. Danas svedočimo primjerima u inostranstvu gde se deci od najranijeg detinjstva kroz školske programe nameće priča kako pol nije biološka datost, već društveni konstrukt koji mogu sami da biraju i menjaju prema trenutnom raspoloženju. Svedočimo uvođenju zakona
koji roditeljima oduzimaju pravo da vaspitavaju sopstvenu decu u skladu sa svojim verskim i moralnim ubeđenjima, dok se u zvaničnim dokumentima brišu reči majka i otac, a uvode oznake roditelj broj 1 i roditelj broj 2. To je otvoren napad na dečju psihu, na zakone prirode i na samu suštinu ljudskog bića stvorenog po liku Božijem. Mi to u Srbiji ne želimo. Naše društvo ima legitimno pravo da zaštiti svoje najmlađe od prevremene seksualizacije i ideološkog eksperimentisanja. Želimo da naša deca odrastaju u zdravom, prirodnom i bezbednom okruženju, učeći o ljubavi prema otadžbini, poštovanju starijih, čuvanju časti i negovanju hrišćanskih vrlina. Pojam tolerancije je u savremenom političkom i medijskom diskursu potpuno izopačen. Tolerancija, u svom izvornom i zdravom smislu, označava podnošenje postojanja nečega sa čim se mi suštinski ne slažemo, ali u okviru privatne sfere i uzajamnog uvažavanja zakona. Mi kao pravoslavni hrišćani nemamo pravo da mrzimo bilo koga. Naša vera nas strogo uči da osudimo greh i rđave pojave, ali da istovremeno volimo i poštujemo svakog čoveka kao brata i bližnjeg, moleći se za njegovo spasenje. Nikada, ni pod kojim uslovima, istinski srpski patriota i vernik neće pozvati na nasilje, proganjanje, fizičke napade ili bilo koji vid ugrožavanja bezbednosti onih koji misle ili žive drugačije. Nasilje je izraz duhovne nemoći i potpuno je strano duhu svetosavlja. Ali, isto tako, tolerancija nikada ne sme da se pretvori u bezuslovnu kapitulaciju većine i u obavezu da pasivno prihvatimo, javno slavimo i u sopstvene domove i škole pustimo ono što smatramo duhovno i moralno destruktivnim. Mi imamo puno pravo da kažemo da se ne slažemo sa tom ideologijom i da joj nije mesto na ulicama naših gradova. Vrhunski konzervativni mislioci i sociolozi širom sveta često nas podsjećaju na činjenicu da uspešan razvoj, ekonomska modernizacija i tehnološki napredak jedne zemlje uopšte ne zahtevaju odricanje od sopstvene tradicije, istorije i duhovnih vrednosti. Pogledajmo primere pojedinih država u Evropi i svetu koje beleže izvanredne ekonomske rezultate, a istovremeno ljubomorno čuvaju svoj nacionalni identitet, versko nasleđe i instituciju tradicionalne porodice. Te zemlje su svesne da je ekonomija samo materijalno telo, dok su tradicija, kultura i vera istinska duša i svest jednog naroda. Ako jedno društvo izgubi svoju dušu, njegovo telo će ubrzo podleći unutrašnjem truljenju i istorijskom nestanku. Srbiju koju mi želimo jeste zemlja u kojoj vladaju red, zakon i pravda za svakog njenog građanina. To je Srbija u kojoj je majka uzvišena, u kojoj je otac stub porodice i primjer odgovornosti, a u kojoj su deca najveće nacionalno blago. To je Srbija koja ponosno piše svojom prelepom ćirilicom, koja sa ljubavlju obnavlja svoje drevne manastire i crkve i koja se nikada ne stidi svoje junačke prošlosti, već iz nje crpi mudrost i snagu za sve izazove modernog doba. Naša otvorena i argumentovana kritika određenih društvenih anomalija ne izvire iz mržnje prema bilo kome, već iz bezgranične ljubavi prema sopstvenom narodu, otadžbini i večnoj istini. Ako dopustimo da nam se razori porodica kao osnovna ćelija društva, nikakve fabrike, novi putevi i strane investicije nas neće spasiti od demografskog sloma. Zato ostanimo dostojanstveni, nepokolebljivi u svojoj hrišćanskoj veri, hrabri i jasni u odbrani porodičnih vrednosti, ali uvek puni čovekoljublja i poštovanja prema dostojanstvu svakog ljudskog bića. Čuvajmo našu veru, našu porodicu i našu voljenu Srbiju, jer nemamo rezervnu otadžbinu.